Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah rapi sholat idnya. Kok perut saya lapar banget. Makan ketupat, baru mateng di rumah. Yuk kita pulang yuk makan ketupat. Sholat id udah rapi, masak ketupat udah rapi, beres-beres udah rapi. Makan ketupat dulu, perut udah lapar nih. Nyam 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 nyam. Wih, mantap bener nih sayur ketupatnya buatan saya. Pasti abang pasti suka deh. Assalamualaikum, Neng. Abang pulang, Neng. Neng, abang udah lapar. Sayur ketupatnya udah matang belum? Ya bang, sayur ketupatnya udah habis bang. Soalnya bikinnya dikit banget. Tenang bang, masih banyak kok ketupat sayurnya. Neng ambilin ya. Sebentar ya, sabar. Nyam 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 nyam. Neng, enak banget Neng sayur ketupatnya. Ya udah habis, Neng ambil lagi dong, kurang nih. Nyam 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 nyam. Mantap, gurih. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kami ya, ondel-ondel Betawi. Allahu Akbar, Allah.